ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, maray, anya day tar aramida. Apay, mare. Di mo aya makita dagiti mulak anateng dito igid ti balay. Agmula-mula ka pay lang. Di ka pay lang kumatang. Ay nasaya at no agmula itinateng, mare. Tapno saan agatangan amin. Masadutak man lang agmula-mula. Pakasadutam ko, mamay. Ay, mapana lang makikaruban. Ay, maray. Amom ka di tay latest nga istoryaan na dito barangay ita. Ay jak kayat amaamuan. Tadyak ton masango ti agmula no makiistorya ak paylaken ka. Istorya ko man. Angom kasta mo timbagam. Jak payla masango ti makichismis ita, mare. Labsan ka man langang. Na, Adumakkel dagit amulam anateng. apay kumasaan? Kano nagpudot ti panawan. Malaylay damulang dagita. Ay, dumakkel dan tulata. Malaing kakit din makichismis. Ay, nagtupon na kiti mula tayo anatang, Chip. Unya raw, nagpartakda nagtubaw. Sigurado ang maragsakan ni Kapitan. Maragsakan ket no proyekto na dayta pa nagmula-mula itinatang. Sibugan talaga ito yung natang, Chip. Sige, inta sumakdo iti pagsibog ta. Apay si Kamaray, di mo kaya ti makipasat iti programa ti barangay. Ti panagmulay tinatang. Amumot gayam. Awan ti pasamak dito yung barangay ajak amaw. Kat apay nga rod asaan ka nga agmula. Para ngamin kanyak. Adula amin dagita. Apay ko mga adula amin. Isupay apakasayangan ti oras ka. Naa, apay ko maamasayang ti oras mau. Nasaya at kit di ta saan ka agumatang itinatang. Adula amin nga raw. Ti adula amin, day ta inal daw apa nakichismis mau. Ay, sos maray. Ay, ata istorya kang ka. Jak man la masango dagita abanag. Di mo ko na, ngagpada kayon kini Maribanang asaan na kayat adenggan ti chismis ka. Ay agmulaki din. Makamuka? Kita dagiti mulak anateng maray. Ayanda. Dita sangwanan ti tirsinak. Nagdadakkel dan. Agsasabong dapayan. Gumatang aklaang na. Saysayang aklang ti oras ka ngagmula-mula. Amin kami dito barangay kat adamula me nanatuya. Aging gagagat kayo mo. Isugayam tibilin ni Kapitan. Sana gapo tabilin na kasurutin nyo na dagaws. Pagsayaatan tayo ngamin amin. Ay, awanan ti pakichismisak. Busy amin nun ababaing agmulmula. Ay kat agmula-mula kayo mat ngamin na. Maruruda man kin ni Kapitan. Tila mapampanunot na proyekto na. Ita, awanan ti kachismis ka. Ay, badong, anya tar aramidam. Kita magmulmula, damagan pa ilang, Mike. Na, di mo ko naan atuladam mo, dagiti daddo mga aging gagagat nga aging mumula. Kita amin, Mike. Perjekto, pa'y dagita mula. Nay, dahita si San Mungan aramidin Pero dyan nga. Ha? Jay Kaldeng. Mabisinay, ning kay waywayain. Uray la iso ti aramidin, Mike. Sana dahita makichischismay. Chip, mangmangag mo na dyan. Uni mo ti kaldeng. Kasla uni ti kalding amabisin. Bayam, kaldeng siguro ti karuba. Huwa na niya. Ay, jakla ko man nagmulmula. Tapay maray, anya ayatin na pasamak. Kinanti kaldeng dagiti mulak anateng. Anya, Awan imbati da Apolos. akin kaldeng kadagita. Ay, jak nga rod ammo. Asino nga tati akin aramid iti day taaya. Win nga rod.
Sapay awan ni Intay. Natural di nagaramay, gaputawan ni Kapitan. Ay, sigurado akon trabida dyan ang aramid iti dayjay. Sigurado amaray, numero 1 a kontrabida. Nangagyumat gayam akalding tinangan iti mula da maribanang. Nangagmay kagawad. Iti mo na. May salaeng mi, tinanggagmay. Ngem, iti agbaybayag. Nagadon mi, tinanggagmay. Ah, Mi, ayamat tinangag ta. Mi, kunana. Mi, kunana laang. Mi, kunana. Mi, kunana. Mi. ay, saan yung apagapanday ta, banag? Ha? Ipalpalawag ko lang mat kagawad. Kamalimot ti palawag mo. Ti aramidin yaw, nasken at akwaten yaw, no asino tinagibulos iti kalding na. Nagrigat mo't dito ipaparamid mon kagawad. Talaga anarigat kagawad. Makinkalding nga ta dyan. Miyay, tiuni na. Mi, kunana laang. Mi! Inwayway mo, di kaldeng. Apay, adda pa'y mangag mo aya nga uni na. Awan matki din ay. Kaya't nasawan, nabsugan. Nangiwaywayam ngay, ijilikod. Apay ko mga iwayway ko ijelikaw. Nangiwaywayam nga ron ngay. Dita sangwanan. Apay, adamakan na dita sangwanan ay. Ay kaadua, nasustansyaan natin tikinan na. Nay. Apay, naragsak ka. Dan sa kalukwan nga inaramid mo ah. Nakasukat ka mat, Mare. Sa dino ti papanam? Dita barangay hall maray, mapanakag jutay. No kasta. Nangrikap ka manan? Kapilitan. Ay sus, awan gaya mo talaga tinabati ka dagiti mulam anateng maray. Isong nga rod aditi uneg ti inaladan ti pagmulaak. Wanen amaray, nasaysaya at pay dita, tapno saan akan dagiti kaldeng. Do asino man ti akin kaldeng iti dayjay ah. Wen nga rod. Ay, Mare, naamuan nyo ka din no asino ti akin kalding iti dayjay? Orayan tayo ti i-report da kwarog. Kunak nga amunda. At nakalding amang mga nitimula anateng ni kagawad ko na. May wine, minta kitain. Darasem, baya may bus na. Aking kalding nga tayo ti dayta. Ni, ada mangi guy-guyod. Ay wine, nagatidog ti talina. Nangag mo, Chief. Nangag mo ti unin na. Ha? Miya! Kunana. Mi, kunana lang, mate. Denggam ngamin analaing ah. Sikati agdengeg ka na lang. Rong ispiling mo't dito ibagbagam nga uni na. Awanan dagiti mulak. Ay, sus, agpadatan, Mare. Impabantay ko mo't kada kwarog. Ay, apay nga rod, takin nanlat tati kalding. Ipaayab ko da kwarog. Ay, wen, Mare. Apay ngay, asaan da binantayan? Un kagawad. Nakita mi di kalding amang mga nitimulam anateng. Kat, apay asaan nyo nga inanawa? Chief, si Kanti sumumpat. Siya mutla asya kaon. Hinabog mi, mate. Angam naladawain, ta nagpartak mo't amangan. Nagngisit akalding dayjay kay. Ah, Nangisit ayamat. Katno brown. Nangisit. Suruan nakman ako na akon rikaor. Brown? Naglawag ka brown. Nangisit ko nakmait, danugang ka man. ay sumarding kayawn. Agraman kulor ti kaldeng deyo pag kinaawatan. Akin kaldeng iti dayjay. Ni Chief, amo na. Na, nunarigat asaludsad, ipasam kanyak, nunalaka, sungbat ka asungbat. Kita daw. Nab-nab sugmanon di kaldinta. Nagdakkel ti tiyan na. Kaya nasa wine, adumanay tikinan na aruat. Saan aruot tikinan na? Nateng tikinan na. Makin na tayong. No edim mo na, jay mula ni Maribanang. Ita, jay mula ni Marikwanang. Impakan mo dagiti mula da.
Sanda gaya makayata ka chismis. Aging gagagod ang agmula-mula. Ay, sus katuyang. Mataksan ka dita nga aramido ma. Saan mo tasyak? Jay mo't kalding timang-mangan. Nalawag ajay kalding datatabadong kananatuyang, timangmangan itinateng amulay awantay. Ay, kunakun kat. Idi pa'y ladahita nga atap ko. Sigurado ajay mula mi matatanod ti sarunuda nga ipakan iti kalding da. Iso abantayan mi dagiti mula may. Kat numatiliw mi da jay kalding, ay pulutanan main. Ah, Pirwi siya. Apay nga itawan mo't jay kaldingan. Napananan? Inaladan na. Ay sana mabalain. Saan da basta lang jay kalding kaw? Apay kumasaan ka nagano ti pinirwisyo na. Uray Yung kadamagan ka ni Marie Kwanang. Ang mga nuam muna, no, sino tinangalan di kalding mau. Maray. Amo kon ti umay mo damagan, maray. Di kalding yaw. Tawan mo taon. Di kalding yaw, anang nangan kadagiti mula mi anatag. Rinamanan na lang Ay, sana mabalinti kasta. Kinan na amin ang dagiti nagrigrigatan mi nga inmula. Ay isubliyo jay kalding may. Isublim eh. No isublim, tikin-kin ti kalding mau anatang may. Ay unay mo day trat. Ay katanya nga rod. Apay nga min ta pinalubusam akanin na dagiti mula may. Anya nga, Chief. Anyat luto na ita kalding. Alsiman tayo May mayat no kaldereta. Adubulat ang arudain. Nay, pagsarsaritaan yun sa amatan, no kasan no alutun nyo day takaldeng. Wan kagawad. Ay, makasangsangit ni Mari Tuyang. Sapsapulan na day takaldeng. Isubli tayo pa'y aya. Kat kinan na amin amula tayo. Lutuan tayo kit din. Pagmultahan tayo ni Nanatuyang. Awon, day tati kasayaatan nga aramidon tayaw. Apay asyak ti agmulta. Kat kalding kumagtinangan. Saan mo't asyak? Siyempre, day tati lintag. Apay nga minta binaybay am day takalding mau. Day ta kalding ko ti pagdamagam iti day ta. Sana siya. Kuintaan tayo dagiti kinan na anatag. Day jay ti bayadam. Kat day takalding mau, naskan nga ikulong mau. Nakaungungot ka mga desisyon. Ay gagangay ti baak. Sikan tinangibagay ti day tamaray. Wan, naungat at talaga ti kaskanyak abaak nga awan lablife na. Mawatam, Na, isungag tulnog ka no saan mo akayat amadaksan ka. nagungot at talagan. Ay, word, ma'am! Ay, nanatoyang. Dakas at talaga ti inaramid mo. Iso arumbang amamulta ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.